Poštovani gospodine upravniče, vaše ekscelencije, dame i gospodo, dobrodošli u Centar slovenske kulture, dobrodošli u Narodnu biblioteku Srbije. Pravo je zadovoljstvo videti da se na našim kulturnim programima traži nešto više, tako da ovaj skup zaista predstavlja sve ono što želimo da postignemo radeći programe iz kulture Narodne biblioteke Srbije. Danas otvaramo u ovom prostoru izložbu o Dušanu Karpatskom, prevodiocu i jednoj veoma aktivnoj ličnosti koja je dosta učinila za srpsku, jugoslovensku i češku kulturu. Ovom prilikom želim da vam se obrati gospodin upravnik Narodne biblioteke Srbije, gospodin Vladimir Pištalo. Izvolite, molim se. Vaša ekscelencijo, dragi organizatori, vaše ekscelencije, kada se čovjek nađe na ovakvoj izložbi, onda mu prolaze kroz misli mnoge asocijacije. Mislim, recimo, na onu, kažu da je možda naša najljepša ambasada u svetu, ona u Parizu. A onda bi druga bila ona u Pragu koju je Masaryk poklonio kralju Aleksandru. Fantastično zdanje u kome sam imao čast da budem kada sam čitao tamo. I mislim na te tolike veze, na tolike naše ljude. Evo, Dobrović sada, njegova izložba u Galeriji Akademije nauke, još jedan praški student. Kada mislite o našem filmu, mislite na seriju praških studenta, kada mislite o našem slikarstvu, mislite na seriju naših, recimo Vlaho Bukovac, koji je bio i profesor tamo, ali te asocijacije samo naviru. Svi češki pisci i režiseri koji su nam mnogo značili, mislim na Hrabala, mislim jako mnogo na Čapeka. Mislim da Čapek nije onoliko prisutan u današnjoj percepciji kod mladih ljudi kao što bi trebalo da bude. Ja mislim da su priče iz levog i desnog džepa, na primer, ravno Čehovi u svojim najboljim ostvarenjima. Dakle, i ovdje imamo prevodioca Dušana Karpatskog, koji je prosto čudesan je zamah njegovog prisustva na našoj sceni. Kad kažem našoj sceni, mislim na jugoslovenskoj. Ovo je centar slovenskih kultura. Nema te forme uljuđenosti od koje čovjek može biti na štetu. Od forme uljuđenosti čovjek može biti samo na dobitku, od poznavanja češkog jezika, od poznavanja hrvatske književnosti, od poznavanja slovenačke književnosti. Karpatski je od Miće Danojlića do Pope, do Krža, sa kojima je bio u prepiski, zahvatio i predstavio kao jedan pravi most, jednu ogromnu, onako, stvarno je, da zavrti se čovjeku u glavi kada vidi šta je taj čovjek samo preveo i kako je približio te dve kulture. Velika mi je čast da otvorim ovu izložbu u Centru slovenskih kultura i da se prisjetimo dela Dušana Karpatskog. Hvala vam. Sve ovo naravno ne bi bilo moguće bez podrške Češke ambasade i ovom prilikom pozivam njegovog ekscelenciju, gospodina ambasadora Republike Češke, da nam se obrati. Molim vas. Gospodine upravniče, ekscelencije, dame i gospodo, vrlo mi je drago da mogu biti danas sa vama u ovom Centru slovanskih kultura, koji, ako sam dobro shvatio, krene aktivnosti u ovom prostoru sa ovom izložbom. To mi je vrlo drago da će se Narodna biblioteka također više fokusirati na ovu našu kulturu i želeo bih zahvaliti Narodnoj biblioteci na svemu što je do sada napravila za podršku češke kulture ovdje u Beogradu i organizatoru ove izložbe, gospodinu Andreju Stojkoviću, koji je napravio puno posla za to da može
Dušan Karpatski biti danas sa nama, ali i u drugim gradovima gdje je izložba već bila realizovana. Šta ja znam, bilo je ne samo u Srpskoj, u Srbiji, u Novom Sadu, ali bilo je i u Hrvatskoj, u Zagrebu, i Rijeci, mislim Daruvaru, u Sarajevu, u Bosni. Znači, to su sve mjesta gdje Dušan Karpatski je ostavio traku, gdje je imao odličnu saradnju sa prijateljima sa kojima je sarađivao na prevođenju pjesma iz češkog ili na češki jezik. I mislim da mi ćemo danas čuti o njemu puno više detalja. Ja sad ne bih razgovarao, ja nisam stručnjak, ali ja sam upoznao ne njega lično, ali puno ljudi koji su ga lično upoznali i svi su bili oduševljeni njegovim radom. Moji kolegi iz Ministarstva spoljnih poslova, gospodin Jiří Kudjela, koji je bio ambasador u Hrvatskoj negdje oko 2000. On je bio lični prijatelj sa Dušanom Karpatskim i ja mislim da gdje god je Dušan Karpatski imao priliku da sarađuje tamo je ostavio vrlo pozitivnog i vidi se kako je bio produktivan, koliko knjiga, koliko pesma. Ja sam bio oduševljen kad sam to sve prošao. Vrlo mi je drago da mogu biti sa vama i radujem se da mogu i naučiti nešto novo o Dušanu Karpatskom. Hvala i uspješnu izložbu. Hvala. Hvala, Vaša ekscelencijo. Da bismo zaokružili ovaj program i da bismo predstavili adekvatno Dušana Karpatskog, imamo jednu reportažu koju ćemo pustiti i također zamolit ću gospodina Tihomira Stanića i gospođu Vjeru Munović da nam pročitaju neke odlomke iz poezije koju je Dušan Karpatski prevodio. Ali pre toga ćemo pustiti jednu reportažu. Čvrste knjige, inače, ovaj naš posebno, rođena je onako kao u romanu s dobrim zapletom, sudbinski slučajno. Dušan Karpatski je 1953. maturirao, prijavio se na tadašnji filološki fakultet s namjerom da studira češki i češku književnost i kad je položio neki prijemni ispit, kako bi se to zvao, onda mi je predsjednik komisije kaže, dobro, primljeni ste, ali vi morate uz taj češki kao glavni predmet uzeti još jedan slavenski jezik. A odmah morate se odlučiti. Odmah mjesto, nema razmišljanja. Jedino znam da neće ruski. To mi je jasno, no malo si poljski. Onda se sidi, ajde ja probam taj srpsko-hrvatski. Ti ostali su jako zanimljivi i ti to svi ga psuju, ne? Cijela ta kampanja još uvijek u jeku, jer je Stalin već bio mrtav. Ajde da to. I prijavim se na srpsko-hrvatski. Bez perspektivnih studij začinje nepostojanje bilo kakvih odnosa između dvije zemlje nije ulijevao puno nade u budućnost. Tek utopljavanjem odnosa između tadašnje Čekoslovačke i Jugoslavije otvaraju se vrata i kulturnoj suradnji, pa mladi student Karpatski sredinom 50. godina dolazi prvi put u Zagreb. Upoznaje se s hrvatskim književnicima i time započinje višedesetljetna plodna suradnja s Marijanom Matkovićem, Ivanom Slavnikom, Zvonimirom Golovom, a osobito s Miroslavom Krležom. Sredinom 60-ih Karpatski neko vrijeme živi i radi u Zagrebu, gdje još bolje upoznaje hrvatski jezik i književnost. Počinje lektorirati i aktivno prevoditi na češki jezik. Međutim, dobar prevoditelj nije samo dobar majstor nekog jezika,
traži se osjećaj za ritam i rimu, skladnost i atmosferu, poznavanje kulture, povijesti i duha nekog naroda i mnogo više. Meni je važno to, hoće li to nešto reći Česima, jer to, kad ja to prevodim, to ulazi u češku kulturu. I ja neću prevoditi nešto što ne bi tu ništa novo značilo. Daću vam jedan sasvim konkretan primjer, ako smijem. 66. sam ja napravio jedan mali izbor pjesama Tina Ujelića i preveo ga u suradnji s jednim mladim češkim pjesnikom. I neki su mi prijatelji iz Hrvatske prigovarali što sam izostavio gotovo svu onu kozmičku temu kod Tina i njegovu socijalnu poeziju i da sam išao na intimu. Ja sam rekao, čujte, u Češkoj ima jedan veliki pjesnik koji se bavi tom svemirskom tematikom, koji je u izrazu jači od Tina, oprostit ćete. Imamo Petra Bezruča i Ižija Volkera koji su na tom socijalnom planu socijalne poezije opet znače neki vrhunac kojemu je teško se približiti. I ako bismo preveli Tinovu poeziju, ona bi ipak ostala ta vrsta poezije u sjeni ove dvojice. A gdje nema premca Tin, to je ta njegova intima od tih njegovih predivnih soneta posvećenih ženama, sve do tih njegovih pijanih pjesama gdje pijanac ustaje iz groba, spavač u groznici i tako dalje. To što je Zvonko Golob objavio u Mamulucima i Pobješnjoj kravi. I da bismo živjeli delo Dušana Karpatskog, zamolit ću našu uvaženu glumicu da mi se pridružava da kod mikrofona moja. Izvolite. Na Krležin 84. rođendan zatekao sam se u Zagrebu i došao mu čestitati. Pita me on, a koliko godina imaš ti? Pa 42. Točno pola vaših 84. A kad ćeš imati 84? Izračunao sam da, ako Bog da i sreća junačka, 2019. Moraš me se tada sjetiti, obećao sam. Fali još 9 godina. No ako i ne dospijem održati riječ, vjerujem da će se moj dragi Krleža zadovoljiti time što ga se sjećam svaki dan. Što se tiče filma, ti si aktivni pesimista, a ja, kako kažu za mene, tužni optimista. Dobar par za realizaciju nemogućeg. Uglavnom, ni mene ni tebe ništa ne može više u životu iznenaditi. Vrlo mi je žao što su opet Nepomuckog odložili, ali kao što smo rekli, spremni za svakakva iznenađenja sve do smrti. Doviđenja, volite Jara. Voja je počeo dolaziti u Prag, tu se i zaljubio i doživio temu svoje pripovjetke Gost. Kasnije je naumio oženiti mlađu sestru ondašnje svoje ljubavi. Ali je doživio samo jednu od uzbudljivih scena svojega kasnijeg romana Godina noževa. No, time je opet naljutio Mariju Kohn, koja je igrala glavnu i zapravo jedinu ulogu i trebala je za nju dobiti nagradu. Obračun glumice i autora završio je na kraju vjenčanjem u Rimu i brakom koji je potrajao par godina, dok se opet nije pretvorio u temu za dio Godine noževa. Moja žena i ja uskoro smo se s Marijom sprijateljili i zahvaljujući njoj proveli 2 divna ljetovanja na Lopudu, u starinskoj kući njezine nane. I ne samo nas dvoje, nego je i moja mama, koja je na taj način prvi put u životu sa svojih 65 godina doživjela more. Još je 10 godina potrajalo moje prijateljstvo s Vojom. I ne samo moje. U Pragu su ga mnogi i mnoge
zavoljeli. Gomila njegovih pisama koje čuvam svjedoči o raznim peripetijama njegova života i na kraju i o njegovu vlastitu umiranju, prouzrokovanom njegovim ludačkim pušenjem. Sjećam se, kad bi ga ujutro došao probuditi, prvo je zatvorenih očiju posegao za cigaretom, zapalio, uvukao prvi dim, a tek onda otvorio kapke. Završavajući s ovim aktivnim pesimizmom, koji sam imao čast da propagiram i putem Beogradske radio-televizije, ravno prije 7 godina, primajući nagradu Srpskog PEN centra, pozdravljam srdačnu inicijatorku te nagrade i žalim što ove godine nećemo zajedno kuhati kitnikes. No, kako piše u Skadarliji, ima dana. Volite tvoj, Duško. Dragi Dušane, primio sam danas brojeve Plamena i svetove literature. Stvarno mi je to lep dan. Za pre toga svakako se radujem. Ali članak o antologiji me raznežio do suza. Mislim da je to najlepši i najpravičniji tekst o antologiji i o mojoj i Vaskovoj orijentaciji koji se pojavio u posljednje vreme. Vrlo mi je drago što govoriš uopšte o antologijama. Isto tako što si preveo odlomke iz predgovora. Pretpostavljam da će tvoj članak biti zapažen u Pragu, tako da Česi budu upućeni u ove najvažnije za mene književne događaje. Moram doći ove sezone u Prag. Volite tvoj, Mija Pavlović. 3. april 87. Dragi Duško, stigla sam sa Korčule i našla vest o smrti tvoje majke. Ja sam gubitak moje majke doživjela suviše tragično. Bila je mlada. Ti si duže živeo sa majkom i taj gubitak ne može biti lakši, možda još teži. Sada nema više između smrti i nas nikakvog zaštitnika. Dragi Duško, saosjećam s tobom. Vidjet ćemo se u maju, sigurno oko 15. ili 20. jer će me neko vreme posle konferencije zadržati u Berlinu. Volite tvoja stara prijateljica Jara. Dragi moj Dušane, ja sam unekoliko izmenio svoj život. I nisam više u Skerlićevoj ulici. Nemoj odmah da skačeš sa stolice i da mi poručuješ kako sam lud, jer slučaj nije klasičan. Nije u pitanju ni mlada asistentkinja, niti još gore mlada studentkinja, već smo oboje stali na ludi kamen u godinama koje su sasvim dostojne poštovanja, naročito moje. Tako se moja adresa promenila i sad je privremena, ona gore, pošto je umeđu vremenu tvoj matorni Vava postao predsjednik Udruženja književnika. Platon lepo kaže, da se nisam ja prihvatio tog posla, prihvatio bi se neko gori. Stari smo, dragi moj, ali nemoj biti umoran. Popit ćemo mi još zajedno neko pivo u Pragu. Da li od Beketa, da li od Čehova, svejedno, sve najbolje za Božić, tvoj Vava. Magdalena Vodopija, Pula, 25.10.2008. Možeš reći, dragi Duško, svome prijatelju Gruši, da sam se zaljubila u njega. I to potpuno. I meni je obsesija Rilke i Devinske elegije. Koliko češkog, laganog i zamotanog humora u ovom predgovoru ima. I koliko nježnosti prema Hrvatima i mojem moru. Nadam se da gospodin Gruša dolazi bez žene,
kako bi ga mogla u miru opčaravati, kao što je on mene opčarao ovim tekstom. Ipak, tebe najviše volim. Ovo je samo zaljubljenost, Duško. Tvoja Magdica. Veliko hvala na ovim sjajnim interpretacijama. Sada ću zamoliti gospodina autora izložbe, Andreju Stojkovića, da nam se obrati, da otvori izložbu. Izvolite, molim vas. Dobar dan i hvala svima što ste došli. Kako se diše u zadnjim redovima? Jel dišete? Mogu onda samo... već deseta destinacija na koju izložba dolazi. Hoću reći, tu ćete pogledati puno značajnih naših pisaca. Jedno ime nedostaje, to nećete morati se puno potruditi da shvatite koje je to ime. Pa kao što je povratnik iz Londona, koji je napisao roman o tom gradu, za poverljivog prijatelja izabrao mladog alternativnog pisca Miroslava Josića Višnjića, tako je i Jaroslav Seifert izabrao Karpatskog, kome se i povjeravao, družio. Slično se dogodilo kad je Karpatski otišao u Zagreb, da je od svih koji su se motali oko Krleže, da je Krleža izabrao upravo Karpatskog i poverio mu da se pobrine za njegovu književnu ostavštinu. Dakle, nema tu Crnjanskog, kao što vidite. Džabe uzalud sam ja Dušanu recitovao čitave pasaže i iz romana o Londonu. Nisam ga uspeo slomiti, nismo nikada preduboko o tome razgovarali, ali mislim da je to odlučilo njegovo prezime, koje je bilo Rosenzweig, dakle bio mali, i Crnjanskijeva naklonost prema desničarenju. Da to se nije moglo spojiti. To mi je žao, jer je maestralno preveo čak i Danka Popovića, što nije ni malo lako prevesti. Mislim da je to bio glavni njegov izazov, da izabere upravo knjigu o Milutinu, da je prevede. Nažalost je bilo tako vreme da su u Češkoj bili drugi događaji na dnevnom redu, tako da nije bilo velikog odjeka, ali je između ostalog i manje značajne pisce prevodio, a eto, Crnjanskog je preskočio. Postoji more anegdota raznih o Dušanu, recimo konkretno iz Pule, kad je doveo Vaculika, Grušu i pomenutog Mencla, onda je došao Vaculik koji je, pamtite, i on je beogradski gost, i Sekiru čuvenu je objavio još davno kao mladić, vrlo interesantan kratak roman. Dakle, Vaculik koji je figura, došao je u Pulu, pružao je ruku pomenutoj Magdaleni Vodopiji koja je bila predsjednik, direktorica sajma knjige. Pružio je ruku i ona je prva rekla Vodopija, a on je bio toliko spreman, toliko vispren da je rekao ja sam Vinopija. Takvih crtica ima puno, to možemo ostaviti nešto za kuloare. Dakle, izložba je otvorena, uživajte, a ja sam na raspolaganju ako neko želi da ga provedem kroz izložbu vrlo rado. Samo da spomenem da je maestralno prevodio poeziju
i to je imao sreću da nađe fantastične saradnike među pesnicima, nikad nije sam prepev radio poezije. I kaže, govorio je, više puta isticao, da ga je Bog pogledao kad je prevodio Slavnikovu Barbaru koju imate na stolicama. I s obzirom da je verzija od Zvonka Špišića dosta brza, mi smo se potrudili da dobijete tekst i da možete uporediti čak i taj češki jezik, čak i te provincijalizme dalmatinske, da vidite kako je to maestro predao. Drugo, Dušana veže za ove naše krajeve još jedno ime iz jedan beogradski bojem, to je Tin Ujević, i jedan vrlo čest gost u Beogradu, to je Arsen Dedić, tako da će završetak ovog našeg otvaranja, predstavljanja, biti upravo odlazak Tina Ujevića u interpretaciji Arsena Dedića. Pa uživajte. Hvala. Kao što smo čuli, izložba je otvorena, pozivam vas da pogledate izložbu, da uživate dok pustimo Arsena Dedića, naravno da se poslužite sa osveženjem koje nas čeka u daljem delu sale. Hvala vam. Koliko je to posle, koliko se mora pripremiti iz... Malena mjesta